how Russian sounds to non-Russian speakers. What you're about to hear is just an audio simulation that mimics the phonetics and rhythm of the Russian language. None of these are real words or sentences, it's all made-up sounds that simply feel Russian. Dobrenská valočka straven, do Mitrových poslíšno gravátnia vod takája, da Niemárska trovélia, bratuška plénych, da štrovéna, prázdno velošník stradenka, vod chnivrát, kaliešno vod smotrávých, nie govráta. Mné šlovna Petrenova, Trovnická haroša, da troven miškáli, prénichka z hurávnica, tam vod tak vod bratúlik govrátno strávda. Delienka poschrova niemátno niet. Smotrévič, kalenko z hurovnaja, trová brátušne, zabrávich korošén, da klenovka poslišno prénich da vrazdášny. Potrény vod dométka, strená niebrovna govrávka, cholódna, no krasivná.